ngete ramande sapachedzani kosi yamozi sokosi yalamchuna mchingaza ramande sarotuluchera ringazvinoni zvituku zvodinera vomme vachiima kamatavi mudzimwanga rimberi tuluchera mumwe na mumwe vatuchedzani mfila tulibvenga manga nanga manga zviiteni kosi yamozi kori dzina langa rikuringa chisu zviiteni ngazvineni hulwane namanda lamuchizi washu lajesu kristu sakazabulu kakhulu intabama enhle uNkulunkulu asoboleke yona zinji kamadekwanonaka emdzimo ari andzima ona besilaphi izolo uNkulunkulu wasibusisa ano muroba ngamadekwana mdzimo ari chidupadza zvino esikhona ukuthi namhlanje uThixo wezulu uzasibusisa vana rutendo rinamusi ngamadekwana mdzimo waletadorodo richidupadza imvuselelo yethu izaqala ngeFriday ntambama imvuselelo yashu izothomangala kutanu ngamadekwana lapha zinkonzo nje zaphakathi kweviki ezindichumelo bezi zakukati yaveke manje sibonga kakhulu ngomsebenzi waseChombo ulunga mushumo wange iChombo indaba yaseChombo isibusisile kakhulu kungola ngeChombo lorishidupadza zvinji lokhu kumnandi enhlizweni nasengqondweni ukadibana midipo ngangomumbiluni nangapha katarukanye manje lapha ke siqala izolo ukwazisa esingathi introduction ukwazisa esiza kuchumayela nesikuchumayelayo otomamuroba rikodidibadza imathomo awusumbedza zvine razvichumayela nazvine radzozvichumayela siyakholwa thina ukuthi nanxa kwi-introduction sisazisa esikuchumayelayo ilizwi likaNkulunkulu lonke linamandla varikotenda uri nawo utidivadza imathomo azvine rakodhora shuma zvone rikotenda zorifila mudzimu linamanda ngoba esikuqakathekisayo kulinkonzo ilizwi likaThixo auriti rena ndeme kachumelo dzavo rine kayechumelo ifila mudzimu ngalo abalikholwayo abagulayo bayaphiliswa ngalo elifi vane valitenda vachilwala vachitsva abanezinhlupho uNkulunkulu uyaziqeda varena mathupo mudzimu ngayete uyapedza mathupo amadimoni abakhona ilizwi likamlimo ayabaleka madimoni ane avodzula kavane vatacharasa ifila mudzimu ayashava ngaloko ke siyalithanda vatenezo lifunela zona ifila mudzimu ngenxa abanye kade bengekho siqalise lapho esiqalisele khona izolo ngalibafunde amavesi afana nawo ngalibagala vamwe vera varitsina vomuroba ridoteya uthoma hera varioni muroba ravarandimana dzifana nawo abasekorinte besibili chapter 4 vakorinta ya vuviri 4 verse 1 and 5 verse 1 and 5 verse 1 ngakho lokhu sinale nkonzo njengomusa esiuphiweyo asidangathi verse 1 zvinoha kungaronewa wonoyo mushumo ngahera katucherwa ngawo ari dinarei 5 ngokuba asizishumayeli thina sishumayela uJesu Kristu inkosi thina singabanikhonzayo ngoJesu verse 5
ngauri aridi huwelela Yesu wa Kristo zauri ndi ene murena rine ridi ita vashumeli vanu uitela Yesu. Ulama vesi la sidinga ukunibonisa abantu bakamlimi ukuthi sisemsebenzini. Zindi madari variko tonto nisubeza vatu wa mzimu zori rote uchela rikushumoni. Sinenkonzo esiphiwe ngumlimi. Rina chumero yerapiwa nga mzimu. Inkonzo noma ukuthi umsebenzi. Chumero kana mushumo. Ministry. Mushumo esiphiwe nguThixo werapiwa nga mzimu. Ministry yethu ministry ya borine ukushumayela uJesu. Ukushumayela Jesu. Akune ministry le ka ministry hoyi inkonzo le ka chumelo umsebenzi lo ka mushumo hoyi asidanga dinale asidinwa aleti kanyomzimba sudiniwe na umili wononeta kodwa beti ministry yasifuse ministry ya likombecheta ministry nokushumayela ministry hoyi na uchumayela asizishumayela alichumayela bize shumayela uJesu Kristu Jesu ale Kristo yona lo wabethele sibambane yuna obambiwa wakasiba umsebenzi wokumshumayela lo mushuma wa muchumayela ebantwini kabantu. Singafunda kumsebenzi wabapostoli chapter 5 Ringabaleka mishuma yabapostoli 5 verse 42. 5:42. Hallelujah. Abayekanga ukufundisa nokushumayela ngoJesu Kristu imihla yonke etempelini nasezindlini zabo. Verse 42. 5 mishuma yabapostoli unobongo licha ufunza ndunikhetho na ndunidza vatu maduva ote vadivaza mafungo madiva a Yesu Kristu. Laba yibo abakhonzi bakuqala Abanibone bashumeli bawuthoma kule ministry evangeli khaye ministry ya evangeli ababebona uJesu ngokwakhe ezitshumayela yena bema babona Jesu ngakwawe athi dichumayela babona nendlela atshumayela ngayo badoba babona badibandira iyachumayela ayoneqede hamba ka onopeta tu uthi kubo hamba ulikhawo chibilani niye emhlabeni wonke yesabani lote nishumayele kubantu bonke chumayela kabantu bonke ivangeli evangeli ayithi ivangeli ezathi uthi evangeli nendaba ebeyishumayela emhlabeni wonke mseboni lote nishumayele kubantu bonke manje la madoda zino haba bana asezwisisa bapesesa ukuqakatheka kwendaba kule neme yafungo ukuqakatheka komsebenzi neme yamshumo ukuthi ufuneka kubantu bonke uri kushumo konto yakabantu emhlabeni wonke sebonote manje bona zino bone bawuthatha bawujiya mshumo bawenza i-daily service bawuya watu banakhulu imihla yonke abayekelanga noma sebetshaywa besaliswa kodwa nabalalela i-echo enalo owamthumayo babelalela i-echo yelizwi likaJesu wathi hambani bakwenza imihla yonke manje nathi sifunda kwabaphambili sikhangela kwabaphambili babesenza ngaphetheni babo uNkulunkulu iphetheni ngokutshumayela imihla yonke ezindlini zabantu nasetempelini etempelini nasezindlini kubuthene abantu kuphela indaba ngekaJesu thina sishumayeli masalamusi ayikasinanto yamasalamusi lingabhikela amasalamusi thina sishumayela uJesu owashunyelwa ngabafundi
Asishumayeli Johani, Asishumayeli Elijah, Asishumayeli Singilosi, Asishumayeli Jesu. Ukuchumayela yikuchela abantu. Ukuchumayela nokubutha abantu. Jesu. Ubachazele ukuthi wenzelwani. Wabiselwani. Wazalelwani. Wafelani. Wenzani ebantwini. Ayithamini ene bathu. Asenze njengalaba abakithi laba omakandiwa labo bani angenye inkonzo lena thina sehlukile thina sishumayela uJesu ukuthi bari ariko itazo bamwe bahashu bomakandiwa nabamwe balenabo manzina hayi arithi zone niko chumayela Jesu. Chapter 16 verse 30 and 31. Amen. Shumayela Apostle 16 verse 30 and 31. Lapho kuvezwa imbangela yokumshumayela. Hapo uvelezwa chiti chomuchumayela Jesu. Uzomshumayelela. Uri muchumayela mina Jesu. Asiyabonga. Haleluya. Asiyajabula ukuchumayela uJesu. Yakakala ichumayela Jesu. Yakuleka. Ibonopela. Limasibusisa. Sichumali chitubaze. Phakamise. Alitakuse. Beyizikhonzo ezipheleleyo. Verse 30 and 31. 30 and 31 kamishuma Apostle 16. Wabaphumisa. What? Makhosi. Ngangenzani ukuba ngesindiswe na? Amen. But kodwa inkosi uJesu Kristu khona uyakusindiswa wena nendlu yakho. Amen. 16 mishuma Apostle verse 30 and 31. Abavisa kotoni ali bo vanevanga nditoita hani urindichitswe verse 31 bona varitenda unena Jesu Kristo ndione uchitochitswa navantu yavo. Lapha kulapho kuphuma sobala imbangela yokuchumayela uJesu. Abakuvela khagala sithi sichochumayela Jesu. Uchumayelelwa ukuba asindise abantu. Uchumayelelwa uri achitse abantu. Ngoba yena vele wazalela ukusindisa abantu. Ene otobhebhelwa uchitse abantu. Wafela khona lokho. Afela seneso. Wavukela khona lokho. Afutela seneso. Utabe umsindiswa abantu. Abe uchithi kwabantu. Yikho sevuke kwabafileyo. Azovuka abafuni. Makuka nje emhlabeni wonke. Kutshelwa abantu bonke. Ukuze abamkholwayo basindiswe. Ngoba thina siyakholwa. Haleluya. Yakuzwa lokho. Thina siyamkholwa. Simchumayela ngoba simkholwa. Ukuthi uyasindisa. Kahle bijamo singakaqedi la. Kesiye ku 1 Corinthians chapter 1. 1 verse 1. 1 Corinthians chapter 1 verse 21. Korinta ya utoma 1 verse 21. Yes. 1:21. Amen. Shana lapha. Epha. Lokhu ngokuhlakanipha kukaThixo. Izwe lingamazanga uThixo ngokuhlakanipha. Yabona ukhuluma inhlakanipho ezimbili la. Ukwambwa kumatali mabili. Hlakanipha kukaThixo nokuhlakanipha kwezwe. Ubutali ya mzimu na hashango. Kodwa izwe ngokuhlakanipha kwalo kalimazanga uThixo. Right, ngiqede. Lokhu ngokuhlakanipha kukaThixo. Izwe lingamazanga uThixo ngokuhlakanipha. Kwaba kuhle kuThixo ukuba asindise abakholwayo ngokushumayela okuyize. Amen. Verse 1:21. Ngawulo ubashango lisongotarukanya mudzimu kautali hawe ngabutali halo mudzimu avori lichani ndichidze batendaho
ngabutsiruzaho hapfunzo. Lapha kuyakhanya ukuthi uNkulunkulu nokuhlakanipha kwakhe izwe lokuhlakanipha kwakhe. Hapa singobakagala uli muzimu unabutali hawe na shango linabutali halo. Xa kuthiwa izwe kuthiwa abantu. Uthi shango uwami wabantu. Kodwa laba bantu lelizwe leli. Aba bantu elishango lisebenzisa ukuhlakanipha kwalo. Likoshumisa butali halo. Alongazanga umlimi. Kawutali halo alongotiwa mthini. Uyazi ukuhlakanipha kwezwe akuvezanga umlimi kulo. Butali abantu ukana hashango akungaveletsa umuzimu amuzimu khalo. Namhlanje nxa sikhuluma ngomlimo abantu abaningi ibula. Naza musirichiyamba ngamuzimu khabathu banjiriyamba zvakudahera. Into ezingenamsebenzi. Ndi chintu chisina mushumo. Ati umlimo ngokuhlakanipha kwakhe. Muzimu kawutali hawe. Ebona ukuthi ilizwe ngokuhlakanipha kwalo selehlulekile ukumazi. Abona ulishango ngabutali halo lobalelwa umudiba. Kwaba kuhle kuye Zvanaka kamzimu ukuthi abazakholwa ulibale batotenda abasindise abachitse ngobula boshumayela ngabutsirwa uchumayela ngokuhlakanipha kwezwe ngakushunyayela babona ubula ngabutali hashango uchichumayeli wababona butsimba babona into engazwisisekiyo babona chintu chisathusi chiti ukuthi kukhuluma wani muntu abantu belalele ulimukomba mtu mtima ekhuluma ngojesu abethelwayo achiyambanga jesu athi okholwayo angaphile ekuguleni achiliya notenda kachitwe oyisoni angasindiswa ezonweni achili aneyatenda amwita zikuya chito zinosa nofileyo angavuka uchipiwe afa angafuswa akuzwisiseki asifali kodwa kumlimi bezika mthini yiko kwaba kuhle siyabona sona abazakholwa khona lokho batotenda kakhulu kungakholekiyo sisatende umlimi abasindile manje siyabona akulanda noma amadoda amaningi naokabana banje nabafazini abaningi yakabafuma kathi banje bebona nxa sijumele kuyibula bachibona lizichumayela ukudahela ngathi yinto engasebenziyo chintu chisashumi kodwa thina sinolwazi ukuthi kulokhu kushumela ngojesu kulokhu kusebenza amandla njengokulotshiweyo phansi kuverse 23 alize ku-22 ukuba amajuda babiza izibonakaliso amagreki afuna ukuhlakanipha kepha thina sishumela ukristu obethelweyo oyisikhubekiso kubajuda oyize kumagriki kodwa kwababiziweyo abajuda namagreki namavenda namashona namadebele ukristu obethelweyo ongamandla kathixo nauvayuda vachilila madhembe vagerike vachitoda utali. Verse 23 rinerifunza vatu a Kristo muvambwa ane vayuda vavona chichikukuliso vazichaka vavona vuvutsilu. Verse 24 oneka havo vochidzwaho kavava yuda na vavagerika Kristo muvambwa ndimanda mdzimo na utali hamzi. uyabona abanye bibona ubutsiru Vamwe vachibona utsilu asikhuluma ngokristu obethelweyo vichiyambanga Kristo vambiwaho abesivenda babona ubutsiru vachivenda vavona utsilu abantu abanazilutho vamwe vasativichi abantu abakhuluma into ezingekho bona vatu vasativichitu kodwa thina abasindisiweyo kungamandla kona namhlanje namusi amatekwa njengoba sikhuluma ngojesu sichibona na Jesu sibhekele bonke abazakhona ukusindiswa bonke abanazotenda bachithwa thina siyakholwa ukuthi ine bangakholwa batenda bonke balapha abagulayo
bangakhulu uKristu esimtshumayela bangakhulu uJesu bavume baze bakhuleke bazasindiswa bona abahluphekayo bazaphuma lapha inhlupho zezingasekho nabahlutshwa ngamadimoni uKristu esimtshumayela amandla kaThixo bazehlukana namadimoni indaba esihamba ngayo indaba esishumayela sithatha lapho kulotshe khona sikholwa okulotshiwe kwaba kuhle kumlimi kwaba kuhle izolo kwaba kuhle kumlimi izolo oPeter bechumayela kwaba kuhle ukusindisa abakholwa inchumayelo namuhla kuhle kumlimi ngiyazi ukuthi kona ukuchumayela kwenza kuhle kumlimi ukuthi bonke abazakholwa abasindiseka kuhle manje kasoze sitshintshe siyekele ukuchumayela uKristu sibuya sifuna ukwenza ezinye izinto esizibona ngengqondo kwangathi zingcono kunokukhuluma ngoKristu akunanto engcono kunokukhuluma uKristu iqinisile akukho abanika abantu amanzi balahlekile abanika abantu izintambo balahlekile ana ngutshela utshilwela uKristu obethelwe umbhalo ubususithi kwabaseHebrew chapter 13 verse 8 Hallelujah. uJesu Kristu uyena izolo namhla naphakade. Hallelujah. Verse 8. Yes. Yesu Kristu udiba ene ashanduki mugabana namusi nalini. Hallelujah. Ashanduki Jesu. Ashanduki. Uyena izolo namhla sisetempelini la ingoba izolo bamchumayela abayekhanga etempelini nasezindlini zabo bamchumayela ukuthi abakholwayo bakibo basindiswe. Haleluya. Bathi uyena izolo bamchumayela izolo namhla siyamchumayela naphakade bazamchumayela kasingasekho thina khona izolo wenguyena esindisa abakholwa namhla nguye abakholwa uyabasindisa akusasa ngoba uhlale njalo wavuka kwabafileyo akasafi futhi awuJesu akehlulwa lutho asishunyayelwa isiphofu sikholwe uyasivula amehlo akashunyayelwa ofileyo abamlethile bakholwe uyavuka kwabafileyo akashunyayelwa abahluphekayo bekhona bakholwe uyaqeda izinhlupho uqeda nohlupho lokuswelima akazenzi amasalamu sokuthi sikudalela imali udalelwa imali nguJesu ngokukholwa kwakhe futhi kutshela uJesu ngumdali wezinto zonke nemali yonke nemigodi yonke yenziwa nguye. Uyamangalisa uJesu. Ayisithi sodwa esichumayela ngoJesu noNkulunkulu ngokwakhe uchumayela ngoJesu. Manje nxa sesifike lapho kuyaqina. Lalela kuMateyu chapter 17. Imnandi indaba yaphezulu
wafela abantu akekho wazalelwa abantu uJesu kuphela manje sizamtshumayela imihla yonke abakholwayo bazothola usizo isipho esavele ezulwini isipho esingumthanyelo wempilo zabantu yabona na ushunyana uJesu umthanyelo ongena empilweni zabantu ukuthanyela izibi ezizifo nako konke okungafuneki singafika lapho kushunyana uJesu ungazenzi umzalwa wakudala inhlupha zinandaba lokuthi ungumzalwa ezinye zingenulele engutsheni uvuke funohlupho kathi lungekho ungene engutsheni nase sifike lapho kutshunyana uJesu so ungavela ukholwe uyathanyelwa empilweni ukusindiswa yikuthanyelelwa impilo uJesu waseNazaretha ngiyabonga amadoda avumayo ayasindiswa omama bavumayo bayasindiswa obaba bavumayo bayasindiswa abafundileyo abavumayo bayasindiswa omama bangakholwayo basala benjalo ubumnandi bakhona asiyabonga uJesu uthunyelwe kubantu bonke sindiswa abantu bonke haleluya amen akasuzisiyekela umlimi usinikele inkonzo ekuthumela uJesu ebantwini okungenisa umthanyelo empilweni zabantu ngafuna ukubona iqiniso lakhona kodwa wena ehlupheni zakho ufuna wena namhlanje apha kodwa ngokuvuma ukuzenza ukuthi uNkulunkulu asebenze kuwe ungabona ungasetshenzwa wena ungathi kimi ngikholiwe zakuthi ye ukhole ngokukhona ongasikho ngoba ilizwi likamngeke libe ngamanga wena ube ngoqiniso wehlulekile amen ngoba nanku kulotshiwe la kuthiwa kwaba kuhle kumlimi ukuba asindise abakholwayo ngobula bona lobu ukutshumayela kwaba kuhle inzolo kuhle namhlanje yabonga ngoba ngenza okuhle kumlimi nina lonke nikholwayo ongani uNkulunkulu ngoba namhlanje ambama niyasinda nonke 17 verse 1 to 5 Matthew 17 verse 1 to 5 verse 1 to 5 no sikhulume kuphela ku verse 5 Maria Ariambeka verse 5 esakhuluma wekhuluma ngoPetro esebonisa imanga phezulu kwentaba athi kwaba ngaPetro babona simanga ngentatha yes esakhuluma bheka ifu elikhazimulayo labasithibezi izwi lavela efini lathi lo uyindodana yami ethandiweyo engikholwa yiyo izweni verse 5 achadiyamba atakhona lipenyaho labatsireletsa unoifilapha kagore lambalari oyu ndimurwa wanga anenda mufuna anenda mutakalera ndikuchechelesa uNkulunkulu wakwakhe umudzimuke ukhomba kuJesu usuletha kaJesu uthi abantu ndimuzweni ukulabanye athi abachiku uJesu ngathi sifuna ukuzwa uNkulunkulu abantu bani abafuna ukupha Jesu abantu banyokophoma bana wena thina kasishumayela uNkulunkulu thina sishumayela ochunyayelwa nguNkulunkulu
yiwe engikholwa yini wena umlimi akholwa uJesu wena hlule ukholwa uJesu utshwatende Jesu iwahane utenda Jesu ayithi muzweni futhi muvumeni ayithi muzweni futhi mkholweni madoda asivenda ningekela ukholwa uJesu nizafela ezonweni zenu nizafana igula nizafana ihluphe nizafana nithwele nzima empilweni ngawufuna kube lula empilweni angikhuluma iqiniso babukane ngawufuna kube easy empilweni zakho empilweni yiza uJesu khona uJesu bona ayikhona ukulingisa abakholwa khona wena vuma wena khona ukukholwa kokuzinikela kuye Kauchilo zileruwe Alali nali cha utenda Jesu Valina nitofela siri nishanu Nitofala wala uima Geno mkuli wa siri ya hoa Alali wakototo nshite Kama tendeka Jesu Jesu hava pune mwaro Bachile sitende Wale aune mwendila Inega batusa Wala alali watenda ka Jesu Hewa porogwa Ni waro ni yao khona lapho ufuna ukubona iqiniso lapho bakhona alali ahone anotazobona lingabuyi ngapha usafuna uqedisa balima nimpitshana baphetisi khona ufuna ukubona iqiniso lapho alali ahone anotazobona makaqalisa ukukholwa namhlanje othula uneba wone atanje makaqalisa ukufundisa inhliziyo yakho ukuvuma uJesu undethembile yabo utenda Jesu uzabona empilweni yakho kuyaqalisa ukuba lula siyakulungela izinto emzimbeni siyakulungela ekhaya siyakulungela nasemsebenzini size zikulungele nasengutsheni ngoba bakhona abathwele nzima engutsheni balala bengalele kwesinye isikhathi bayawushela ubuthongo azazokubala amazengela ama-congregation amazengela utathola into yokuzilibazisa ngoba kunobuthongo kwesinye isikhathi nasekuthongweni nanku kuvela izinto ezingaziwayo ezisabekayo akaphumuli kahle akanali kahle kodwa ungakholwa kuJesu uyasinda kulezo uyasinda ukusindiswa yikususwa kwezinto lezi ungathi wena sengisiyalala nangabe bangumsindo abantwana ungakudala sule ngoba ubuthongo bakho naturally buyabuya buye nendaweni yakho ngiyabonga ngoJesu owalungiswele abantu bonke indaba esishumayela indaba esisebenzisa ubona umsebenzi ukushumayela asenzi lutho ebantwini thina siyaveza uJesu siqinise njengoba sisenza nje bese kutholakala abavumayo kutholakala abakholwayo kathesi sesinolwazi uthi abakholwayo kuphela bayasindisa noma ngonomhlobo bani noma ngolehlula amadokotela uJesu ngudokotela wamadokotela noma ngehlupho lehlula izinyanga uJesu inyanga enkulu yena kasebenzisa impande zemithi uJesu bakithi lophalela amatokotela bari Jesu ndinganga yathina ashumisithi philisa hayi lulibophalelwa bathi beka Jesu bodaya umapolo ngolophuwa bathu leshume seneso bathi chumelwa shayite ngoba uJesu uyodala izinto zonke lezi sofika soteso uyodala nezimpande lezi ayitana amathanda uyodala nenyamazana zonke lezi selapha asebenzisa imakhanda enyamazana asebenzisa izipho zenyamazana usebenzisa amandla adala izinyamazana
Friday. Uzahlangana ngeFriday. Sebe unamfia sana umfundisi lo. Sithumayela. Baba sumetha mingameli uri. Mudzima achishuma. Ashumisi nala tamkhoye. Ngori mudzima nyane musiki wazipuka zo. Zvino angasishumisa nala zazipuka zva azvisika. Ushumisa manda. Asika ngayo zipuka sina meni netiana kahora. Nani ashumisa manda nokona usika zipuka. Achita vana vabanya tupa. Ngibona amadokotela ethu laba omachaka bayasinceda too much. Bodokotela omachaka bathuza ba. Banceda thina esehlule kukhulu uJesu. Bakulesimithi basitadiye amaphasi empilo babe sebelapha ngemithi abayilungisile ngokuhlakanipha sincedakale. Kodwa nxa simngazi uJesu asimazi ngendlela yakhe asidingi leyo mithi sihambe emandleni adala imithi sihambe emandleni adala namadokotela akhona. Original power. Iyadala zonke izinto engesilolutho ukuthi kuJesu namadokotela bafuneka khona nabafundisi bafuneka khona hathi bapolisi yakhona. Varitusa zvinji varukisa zote zvine varukisa vate varina peka miviri vatirira pamusoro unoparerwa utenda vari musiri chivotenda kaJesu. Jesu achatoda hela mishonga ngori Jesu ni mwiti wa madhokotera. Jesu ni mwiti wa miri nemadhokotera vashumisa zvino ushumisa original yamanda haya waitawo dhokotera haya waitawo miri azuri chibeka kaJesu rivarikota kamanda ote haya nyasika zote kondo chizo zichipamanda ni original. Na udokotela amadokotela lusizo lukahulumende kwabangamazi uJesu nakwabehluleka ukumkholwa. Uhulumende wenze kahle kakhulu ngoba behluleka ukukholwa abaningi manje angekela ukusiza bayafa msi. Kodwa sana wena kwabamazi uJesu kwabamshunyezwe bamvume akhona uyahamba wena awuphikiswa ngokungenela ini. Ukhangele enhliziyweni zethu ukuthi ukholwa yomuntu ukholwa ngena yani yini akufuna ngokuphazima kwesono you're right and usozuzulwa nje abantu amandla kaJesu asebenza athuli. It's a silent power, a wonderful power, miraculous power. Manje sesebenza iwona enza ukuthi umuntu akhule. Uyazizwa yini nxa ukhula ukuthi amathamba ayakhula namhla ya nathi kanti silent njengokulungisa kwakhe kuphela uyazenzakalela wena uthuli okwakho yikuzibona esibukweni ukuthi indevu seziphuma. Zomadokotela vachivahone nikutari hamubuso omuita achitela vasateni arali wavauna uri mubuso ongoita zvenezo vana vasatendeka mutima peva vachizofa zvino ngahano vautari hemubuso vavuita zvingoita uri venivo vasatendi vaonere vakochira ngaindeondira mishonga vari mara hapa kamudzimu ndimanda upumurawo ayamanda ashuma zvisapfari mobhonya halito zvaite vari ayamanda atonga samuti vachiaruwa voto atiri zvino vatova vamutuku vaonero vachikwaruwa mara hauna muti unopaomirwetekukwita ichisimetori hai uko huriwo vasokori vachinaveredza kachimoni vavovona chipatuwo checha vachichisuvera chimopamamvere vari ai zviambauri uko iwa vari ayamanda otorwaro zvino ayamangadza achichumaiwa so vona vachitenda acheneva ngoma avakuita mushumo achanera taita amen. Wabajuda
namaGreek, amaNdebele nabavenda, nawo nabaTshwana nabaTshandana. Umlimi akukho kwahluka. Banjengeenkomo zomnikazi, ezimhlophe nezibomvu nezimnyama. Umlimi bayafanana. Akukho ukwahlukana kwabaJuda namaGreki. Ngokuba yilowo uyinkosi yabo bonke. Wani uJesu, inkosi yabo bonke. Ufuyele bonke abakhuleka kuye. Bonke abayakukhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Roma 10 verse 11. Ngauli mangwalo ambari ane amutenda hangashoni. Verse 12. Ngauli azonga pambana kamuyuta na mukerika. Ndiapa uneba kota luchetori kamufenda na mndebele na mshona na rumwe lushaka rumwe na rumwe. Nulindi Kristo kamote anetenda hangashpaso bote vamubitereraho ovi bote oyu Kristo opfuma achipfumela bote nulindaka yochita ileka Jesu ndiyo bote bane batenda Yesu mwachitenda uyanongola kandaka ya uchita ileka Jesu apaka Jesu owe walufumo nulero tonda wale na taito mara musi bachitenda. Verse 13. Ngauli ono yo ane viterera zina la mrena utwachita. Amen. Azistembiso matota. Kei profetiso manna. Azistembiso basalwa. Makristo chi profetiso. Jesu ne ufuyile. Jesu ufuma. Abanye bafuyi imali. Bamo bafuma chama. Abanye inkukhu. Bamo banaku. Abanye loku na loku. Bamo ishina. Kodwa yena ufiya mali. Ene ofuma mali. Usindisa. Auchita. Uko babafileyo. Uthikiphiwa amandla wonke. Asezulwini nasemhlabeni. Ani chuma ezilini. Yani chuma ezilini. Ufuyile amandla uJesu. Ufuyele bonke. Ufuyele wena, ufuyele nani. Uhlupho type onayo. Efulweni yamandla akuJesu. Unachine chakunda manda areka Jesu. uJesu kunamandla ukukhupha ihlupho lwakho. Wona Jesu unamandla ubisa title yenye bakona. Ufuyile manje. Ophuma Okufuneka yona ethunyelwa kodwa. Tinotote achichumayi wasotena. Nawusukhoniwe khuleka. Unotenda lapela. Ukhulume naye. Uhambe na Jesu. Umtshele ukukholwa okukholwela. Utenda unema. Umtshela ngohlupho lwakho. Wamuza kupona. Umtshele okufunayo. Wamuza tine wakona. Ucela uyaphiwa. Manje umbhalo uthi yilo okholwa uye. Bonke abakholwa uye. Abayikujaba. Phinde wathi bonke. Bonke. Uyabona nxa ethi bonke. Abakhulekayo. Ngoba bekholiwe. Bebayakusindiswa. Kodwa namhlanje bonke abazakhuleka la. Ngoba bekholiwe. Umbhalo uthi bazasindiswa. Bani bofuna ukusinda. Bani bofuna ukusindiswa. Ekuhluphekeni noma ezonweni noma ehlutsheni. Bani makabuya khuleke. Isithembiso sithi bonke. Bonke